जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की डोमिनियन एक्सेशन तौबगी वरी हिस्ट्री से खजितंग खंगमिनब दरकार लई कोई आर्टिकल 370 कमाय लाखरीबनो हाइबगी मतंग से खनब मतमदा ब्रिटिश ना इंडिया बु थादोक्लगे इंडिया बु मनिंग तंब पीनबगी दमकता ब्रिटिश पार्लियामेंट 1947 दा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास तौब मतमसिदा इंडिया हाइबा लेबाक सिदगी मदुदा ब्रिटिश इंडिया कौई ब्रिटिश इंडिया सिदगी डोमिनियन अनी पाकिस्तान अमसुंग इंडिया हैना अनी थोंगना लेबाक से अनी से पार्टीशन तौरगा दुमाय तौना थंबगी वफम लेरमी मतमदुदा अराउंड 580 मुक ओइबा प्रिंसली स्टेट सिंग लेरमी प्रिंसली स्टेट सिंग से इंक्लूडिंग मणिपुर यावना ब्रिटिश का मरुआना ब्रिटिश की क्राउन का अलायंस तौदना ngसागी सब्सिडरी अलायंस पोरगसु नत्रगा मखोयगी मतेंग पांगबा खुदमोना हाबदा मणिपुर सु प्रिंसली स्टेट नि थंगई संगमक्ति ब्रिटिश इंडिया की मनुंग चलमदे मणिपुर सु सिमिलरली कश्मीर सु ब्रिटिश इंडिया की मनुंग चंदे प्रिंसली स्टेट ओय अदना हाइबा 580 मुक लेबा प्रिंसली स्टेट सिंग से डोमिनियन ऑफ इंडिया दरा नत्रगा पाकिस्तान दरा यावबसे मखोयगी अपामबगी मतुंगिना यावबा हैदना अदुमाय तौना खने अदा अयाम्बा इंडिया दा लेबा सिंगसिना इंडिया गा नकनाबा कंटिगुअस ओइबा सिंगसि ngसागी ब्रिटिश की डोमिनियन दा यावग्रे अदुगा कश्मीर सिना खरा मतमदो दा राजा हरि सिंह हैना निंगथौ अमना पाली मा मसामक्ति हिंदू ओइबा अदुगे निंगथौनी अदुगा मागी प्रजाना मुस्लिम ओइबा असिगी मुस्लिम ओइबा मतमसिदा पाकिस्तान नसु मखोयगासु युमलोनबा प्रिंसली स्टेट ओइबनि न मोइदा यावहनिंगबा इंडिया नसु इंडिया दा यावहनिंगबा अदमाइन तौ तरकु मतमसिदा पाकिस्तान इंडिया कने कश्मीर से लौसिलगे तरकु मतमसिदा अरोइबदा राजा हरि सिंह सिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से 1947 दा साइन तौरगा अदमाइन तौना इंडिया दा यावनबगी प्रोसेस से हौगिबनी अदुमकु प्रजा सिंगदी अयामना पनुएना हुजी कश्मीर वैली दा लेरिबा पाकिस्तान ना ऑक्युपाई तौबा कश्मीर दा लेरिबा मुस्लिम सिंग ओइबा सिंगदी मखोइजे इंडिया सु यावदबा पाकिस्तान सु यावदबा मखोइ अयामना इंडिपेंडेंट ओइना लेनिंगबसु कया अदुमाय तौना यावरमी अदुबो लाल लाकपदगी पाकिस्तान लंदारकपदगी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हैना सरुक अमा हुजिकी गिलगिट का है लम सोमदा लेग्रे अदुगा सोमदा इंडिया का ताइनबदा लेरिबा जम्मू अमसुंग कश्मीर लद्दाख अहुमसिना ngसागी इंडिया की केनोदा एक्सेशन तौदुना लेग्रे अदा मसिदा मतमदुदा पिकुलर ओइबा ngसा हिस्टोरिकल की ओइबा मोंगदु येंगागा इंडिया गा कश्मीर गा यानबा मतमसिदा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दा इंडिया की अथॉरिटी लेगदरिबा लम लेगदुसी करी हानि कश्मीर लेगदुसी हिरम अहुम एक्सटर्नल अफेयर्स कम्युनिकेशन अमसुंग डिफेंस सिनतबददी कश्मीर मसागी निंगतंबा लेगनी हाइबना सिंगु यानाबा ले अदुना आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेम मतमदा 1950 द कोई कॉन्स्टिट्यूशन पास तौ मतमदा 1950 हौज के आर्टिकल 370 हापी 370 सिना हाइरिसि करिनो हाबदा इंडिया की लेबा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन खुदिंगमक से कश्मीर चनरोय अदुगा इंडिया सेम लॉ खुदिंगमक कश्मीर चनरोय अदुना स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर लेयना दुमाय तौना लेबनी अदुगा मदुगा लोइना आर्टिकल 35 ए हसिना मुक कश्मीर द लेबा सिटीजन की मै परमानेंट सिटीजन की राइट खरा प्रोटेक्ट तौना बदुमा खरा पीरी मपान की मीसिंग लागा कश्मीर द लम लेबा यादबा प्रॉपर्टी लेबा मै प्रोटेक्शन की दुमाय तौना रमी अदुगो 2019 की पार्लियामेंट की इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन से दा बीजेपी की इलेक्शन की मैनिफेस्टो दा मखोइना आर्टिकल 370 से लौथोकनी हैना दुमाय तौना लौथोए मदुगी मतुंगिना इलेक्शन मतुंग सिदा 2019 के अगस्त के तारीख 5 दा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना ऑर्डर थोकतना आर्टिकल 370 से कोई लौथोए अदुगा लोइना ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट पास तौदना हुजिकी लद्दाख हैबा यूनियन टेरिटरी में विदाउट लेजिस्लेचर अदुगा जम्मू एंड कश्मीर सिना सुजु यूनियन टेरिटरी स्टेटस दा हंथाहलगा अदुमाय तौना सेमगी हाइसे 2019 दैनी अदा हुजिक कश्मीर दा जम्मू एंड कश्मीर दा इलेक्शन तौदबसे कोइरे 2018 दगी तौद्रे हुजिक सही
nearly 6 years 7 years sujile ada hadak ke la ka de election se ya maru wai Jammu and Kashmir gi hadak September to go election se kari gi maru wai ge ha ge da masida government of India na Kashmir ge ma tang da maru na 370 lok thurok pa se Kashmir gi praja sing na yabra yadabra masi gi board ki result sin ta ka dori bani masi maru ba board ki maru ba issue mo doi ni national conference na makho gi manifesto da hari basi hari ba 370 se khoi hanjin gani 35A su hanjil hangani aduga khoi gi state honu su hanjil hangani hai ba wafam sidani ngasai gi BJP na attack tor ibasi attack tor ku sida ngasi gi kari hai ni ma national conference ki vice president oriba Omar Abdullah na hairi Amit Shah na smai to na attack tor pa khoi gi manifesto pa bi dana copy dana to bu se khoi am noi ai khoi pick khaba political party asigi manifesto se hoji Amit Shah na popularize tarom ni mi pung khuding mok loina parani ai khoi na pa ma se kari no se khangani ana damai tong tawi aduna Amit Shah na hairi ba ma gi Twitter da question tara khak maruaina Indian National Congress amsu Rahul Gandhi da hangi kari na hangi da haide hoji ki hariba National Conference na piriba manifesto da piriba tawni hariba posting se Congress party na saugat labra saugat lagadi Kashmir da hanagi irang amu hanjalakani Kashmir ga pake Kashmir sida irang hanjalakpada natana madugi manifesto da yawriba Pakistan ga India ga lainariba mari sigi matang hida India government lawriba policy adudagi wang wada chatpa tagani haibra chungba marun kaya adumai tawna Amit Shah na piri madugi hariba same question do Assam ke Chief Minister Himanta Biswas na Manipur ke Chief Minister Biren na maruana Congress party se magi maruwa opponent oba political party ni na mabu praja gi mamangda India ge lairiba citizens sing si mamangda Congress party subu haidi kari hani criticize to hai tare criticize to na ba makoi si anti national oiba aduguma party ni anti reservation oibani aduga khoi gi India ge lairiba Pakistan ga lairiba mari sidagi sa masida ahong porako pamba adugumba government of India ge lairiba wakhal sidagi ahong ba laiba adugumba fattaba party ni haibagi image ama puthokna bai damakta lakwa sigumba criticism ni ada masi thangi sangbagi di Congress party gi hoji keno su hairakini magi hoji ke lakadriba spokesperson na su Congress party gi di magi di makoina hoji ki haribas laiba National Conference ke laiba manifesto da yawriba point khudi makse makoi hoji mukti support tawe hana haibasu laitri maruna article khwaide maruba article 370 se lokthok ko je ko yai natraga yadi hadana publicly hoji phawda Indian National Congress party na haiba laitri adubu political gi power tanarakpa matamda di alliance tawdaba yadabani na aduga National Conference ga Indian National Congress ga su moi se India bloc hariba adugumba alliance adugi partner obni na makoi ani se pullaga masai election si fight tawba taraga di election si da makoi mai pakani haibagi adugumba political oiba alliance amani aduna masida aikoi ge BJP na hariba se di haibam thokpani magi political opponent amana laiba move se fatte habe se haibam thokpani probably BJP na calculation tawba da hariba laiba alliance na makoi da kudong sada ba khara lakpusu yai kara haina khalambasu yai aduna overall yengbada masi political oiba adugumba criticism ni haina raula dumai mathang da moi pamung na bagi shorda lakchage khoi hana gileram ba khoi Kashmir gi issue se khoi internationalize toraga khoi gi Pakistan ga wari sanaraga loishin gada bani haiba mayam do gi housing ti INC na pre-poll da khoi gi alliance to khrabani na hariba Pakistan sing se pusalak na ba khonari ba sida khoi gi INC su support torabra Sri Rahul Gandhi se support torabra haiba su achoba wahang amasu lai masam tang de khoi kamani yeng ba ba Kashmir gi issue se Pakistan na di yamne internationalize tawna bo honai yaraga di masi moi United Nations da Pakistan gi Prime Minister na khangde aso so bam bi sing da wangang bo matam da Pakistan Kashmir gi wafam se panda ba yaugde kaina ba da international gi laiba leadership mayam gi attention draw toraga makoi gi pressure se India da thamaga Kashmir gi issue se resolve tawna ba hona ba pami aduga all along Indiana lawriba stance na hariba Kashmir se is a
integral part of India ni asi makhoi masi unalienable part of India ni aduna any issue laiba taragasu aikoi bilateral oiba mong the resolve tawgadabani aduga masi international gi thakta UN da kaida pukhat pasi yaroi haibagi wafam se thami ada handak tai koi dana su United Nations dagi oramale hojiki 1972 da iningsing bada Simla Accord aina Indira Gandhi ga buto ga mai tong sign tawgiba Kashmir gi matang da malai masi reference waraga masi gi framework se da Kashmir gi issue se solve taw phai ga aina United Nations dagi high basu sum yawi aduga Pakistan na ngasai Kashmir da irang tho aliba hai tare ko koi da mo wahi da haragana India government gi establishment gi against da lal hoba koi na masi terrorist ko bu su yawi wahi su bo tongan ba aduga moi gi Pakistan lom na traga Kashmir lom da gi haraga de mo koi se freedom fighter fidain ga na khai ba ko adu India gi security gi language da di moi se terrorist hai na da mai to no ko adu ma khoi gi activity se hogi ba sahi sida last about 7-8 years last 10 years muksida yamna kankhalakpa ekoi ge security gi kano casualty su yam hengalakpa adama sida Pakistan lomdagi masige security hariba terrorist sing si changakpani habasi loi khangi koi border between kari hani haide two parts of Kashmir hai tare ko India ra leba Kashmir adagi Pakistan ra leba Kashmir ase da ngasai ge lai se aisu na hawai IS ke training ka tobu khopada uri nungli ka du satno khotana baramola ka du yengi a turel amana khoi ge kano se phau kari hani border se khaidok pa yauri ching ge range na khaidok pa yauri ada madu gi border do ngasai ge sipai na 24 hour di ngak na loina khoi ge leiba ngam dabani na Pakistan da train tawraba adugumba hoji hariba terrorist sing si maruaina kari hani khoi winter gi matung sida India gi lam sida sanction laga dumai to na makhoi se kari hani moina pangthok ning ba thabak hai tare ko maruaina hoji India gi security gi establishment da khulai thaba simar sung se tawna bo honai ada handak marak se maruaina article 370 se lokthokraba matung sida aikoina ohongbo horakpasi kamai tawge da Article 370 se lokthok tragi mamang da su India gi security gi deployment se maruaina Kashmir Valley se mayam na di ubidraga di it is just like Imphal Valley gumani Imphal Valley adino kari hai kharam na Churachandpur awangam da Kangpokpi adagi mamangom da koi gi Palen Thoubal leiba adagi nuksum da samai tawna Chingkhong Chingya leiba samai tawna Kashmir Valley se su koi gi Manipur gi Imphal Valley samai tawna chingni koi question ba adung ba valley ni ada valley da operation to buse maroina moi gi terrorist sing sina ase sipai da attack to buse yum lak mairak ta gi ayam ba tawi ada sok pa yam yawi sa terrorist ki kambu dai su si ba yawi India gi security forces adi Kashmir gi police sin sung ba casualty si yam na yawi masugu ma yam no kari hani asok apan tar ko se da India ga mena Pakistan se lesson nama tambi da ba yade habege mo ngam mai tawna Pakistan ga khoi relation se thamro even kari hani khoi bilateral trade hojiki LOC trade ka na hojiki kano da policy LOC habdi mage line of control haibani line of control se kasai gi it is just like imaginary line kasai gi Pakistan control over lam adi India na control over lam ani ji gi marakta lei ama chingdu bu khoi na line of control line hai ada khoi gi India khoi Manipur ga Burma ga lainari ba Myanmar ga lainari ba su umani ada ma khoi gi trade route se maru na ji ki khoi gi Punjab ta yam chaung na tawri se atara na atara hai bor male hoji ki Wakha border rai na Waga border rai se khoi sadore Waga border se Pakistan ga India gi sei Punjab ki Amritsar district si dar laiba adugumba rail line su hana Lahore phau duna train ka si yam chen ba trade si yam tawba adugumba mafam amani masigi trade ka si India na mase Pakistan ga di khoi trade toroi posei leithok lesin toroi potoi sei leithok lesin tawdo si da mang ba si kana mangi da India su mangi adagi Pakistan su mangi India gi produce Pakistan da export tawdo su tawdre Pakistan da puthoi posei India da export tawdo su tawdre aduna mangjari ba si
इंडिया की इकोनॉमी सु मांगी पाकिस्तान की इकोनॉमी सु अदा हेन मांगबदी कमाई तौगेदा पाकिस्तान दी यामना वीक ओइबा इकोनॉमी नि इंडिया गा यंगनरुगदी अदुना मदुगी ट्रेड से तौदबदुना मरम ओदना याम चाव साफु अमा इकोनॉमी की साफु अमा मसाई पाकिस्तान दा पीबा अदा मलसिगी कनो से ट्रेड से अमुक हौगदबनी अदना नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो रा यावबसे इंडिया के मरुना पॉलिटिकल पार्टी ओइना बीजेपी ना मखोगी पॉलिसी की अगेंस्ट नि नेशनल कॉन्फ्रेंस ना हारिबा पोसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ना मखोगी अलायंस लेद्रगा मसिगे ट्रेड तौबसे सपोर्ट तौब तारगदी मसे एंटी इंडिया की फिरेपनी का हाइबगी मोंगदा बीजेपी ना कांग्रेस ता दुमाई तौना सही थरक हाइगदरा अटैक तौरपनिको अदुना हारिबा पोसे मरुना हजिक फावबदी अखोइना उबदा इंडिया का पाकिस्तान का से मरी फगतनबगी मोंगसे यु उदे लेरिबा मरुना बीजेपी ना लीड तौब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पुदगेदी पाकिस्तान का अखोइगी बायलैटरल ट्रेड तौब अदगी लेबा अनी की मरकता लेनबा मरी थादो कल्चरल की और इवन क्रिकेट फाउ सानदरीदनको पाकिस्तान की ला क्रिकेट टीम से इंडिया दा सानबा यारो है साना हंदे अदमाय तौना मरी से यामना फ्रोजन तौबा मसे आइस की फ्रोजन अदमाय तौना लेरी अदा मसे हांगदोकपसे करी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पामेना हाइबसिदनी बीजेपी ना मसिदा यानिंगदबगी मोंग फोंदोरइबसे कश्मीर की हौजक लेरिबा नेशनल कॉन्फ्रेंस दी अखोगी हानगी लेरंबा दलित गुजार अदुगा तोपा ओबीसी सिंगसे मोगी रिजर्वेशन से पीरोय हाइना वासकिबा पार्टी ने हाबा वाफम सुतामी अदुगा कांग्रेस पार्टी ना दी अलायंस तौखिबसिना सोमदा कांग्रेस पार्टी ना रिजर्वेशन पीयु हाइदना सोमदना लाउरी अदुगा सोमदना रिजर्वेशन सुपी पीरोय हाबा पार्टी के अलायंस तौखिबसिना मखोइसे एंटी रिजर्वेशन ओइरब्रा हाबिगी वहांग सुवांगी कमानी येंबे याबाबो कश्मीर से खोना पुलप जेंगदा कनोनी मुस्लिम ना मेजोरिटी होइबा दुगुम लमनी अदना मुस्लिम की मरक्तदी अमुक रिजर्वेशन की वाफम से लेरक्तबा दलित हाइबा अदु गुजर हाइबा अदु हाइबा मयाम सिंग से अमुक यारक्तबा अदना होजिकी हाइबा करी हाइनी रिजर्वेशन मागे करी मागे गुजर गा हाइबा करी हाइनी आमना कैटल गुम्बा हर्डिंग कम्युनिटी लेबा दलित गुम्बगी दा रिजर्वेशन से बीजेपी की सरकार लाखपा मतुंग द पिरकपनी मसिमक होजिकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ना हारिबसे मोय मैनिफेस्टो दा हारिबसे लौथोकनी हाइबदी नत्ते मसे बीजेपी ना लान प्रचार तौगनी मसिदा मसिगी हारिबा रिजर्वेशन की पॉलिसी से रिव्यू तौगनी न हाइबनी रिव्यू तौगनी हाइबसे प्रोबेबली एनसी ना करी हाइनी नेशनल कॉन्फ्रेंस ना येंगदा कश्मीर की लेरिबा पॉपुलेशन की कंपोजिशन में आमदो येंगगा जॉब से समाय तौं रिजर्वेशन तौरगदी प्रोबेबली मुस्लिम की जॉब की कोटा अंतर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेबा सीट मसिंग हंथरकनी हाइबगी मियंगदा तौबो ओरंगनी अदा मरुबदी होजिकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ओरगसु पीडीपी ओरगसु यामना मुस्लिम पार्टी सिंगना मुस्लिम का पॉपुलेशन ना सपोर्ट तौबा पार्टी गतनी अदुना मखोगी इलेक्टोरेट तुगी अपाम मदु येंगगा अदमा हाइरक पोरंगनी अदुगा मसी थंगै सेंगना मक रिजर्वेशन से मखोइना पावर लागा लौथोनी हाइबो वाफम नक्ति थंबदी नते अदा आइना अतोपा मना अमुक करी हाइनी लाइबो कोलिशन पॉलिटिक्स से इंडिया दसु होजि कोलिशन पॉलिटिक्स लेबदगी नेशनल गवर्नमेंट से बीजेपी मथंदन पाइबा ngamdabadagi अतोप एलाई सिंग से टीडीपी खंगदे जेडीयू खंगदे अतोप सिंग सपोर्ट तौरगा होजि केना तौरी कश्मीर की हिस्ट्री दसु असैगे अलायंस की पॉलिटिक्स से लेद्रगदी सिंगल पार्टी ना मेजॉरिटी फंगबा ngamdabadagi इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के एलाई होगी पीडीपी सु बीजेपी के एलाई होय कांग्रेस अमुक एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एलाई होयदना तौबसी मसी पॉलिटिक्स की तौदब यादब कंपल्सन अमनी मसी स्ट्रेटेजी अमनी इंडियन नेशनल कांग्रेस ना मा मथन चलगदी प्रोबेबली जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्शन सिदा माई पाकपई चांग से हंथरकनी अदुना अतोप पार्टी जम्मू एंड कश्मीर दी आई खमदा नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस तकी हानदगी अदुम करी हानी चाउना सिट कंदर लाखपसे नेशनल कॉन्फ्रेंस नि मखोय पुनसिलगदी मोय पुन्ना माई पाकपा ओइगनी हाइबगी अदुगुंबगी पॉलिटिकल लोबा अंका एरिथमेटिक तो येंगगा दमाई तौना सिगी अलायंस तौबो ओइगनी अदुगा होजिक इंडिया की मफम खुदिमकता
kari hai ni Amit Shah na hangiba question tara maksi chap manana ngasai UP gi Chief Minister Aditya Jogi na su media da hangiba Assam gi Chief Minister su hangiba Manipur Chief Minister su hangiba question se chap manai Amit Shah na piriba question tara duni ada hoji reservation gi yauri LOC da trade to yauri adu ada yauri ada masi aroi badadi kanoni da hoji ki just political oiba aina so hanju haigre ko political oiba kanoni ada BJP ni attack tawning si national conference nate national conference se na poreba policy se India gi interest nate haibagi mong thamaga makoi gi BJP gi main target ti Congress pu prajamiya mamangda negative oiba laita sugumba anti national oiba anti India oiba party singa seminarina no ju anti India oi habru tana na bagi damakta BJP na adu bagi pak saungna mai taungna press conference tauna tarokwa adu wa famni Dabakim na so haibi ki baba bung na bagi shoda lak chage pawan dabakim na so hoje haibi ki ba khoi gi matang duga mari lene na hai tare hangi ba question duga mari lene na khoi gi Congress sarkar se opportunities thiba oina thiba lowba gi mong da hai tare khoi gi sarkar paraga loire haibi gi mong da khoi gi BJP sarkar nam khoi da blame tarok gi mta sa pabung gi opinion su kitang thambiu ha hoji ki kano Amit Shah gi magi speech adege mana Twitter da hari budu da sina ba o haini Indian National Congress se greedy for power haina haibana haisi sineba mase power khakta pamba atei kaim to khanda ba power phangna bai damakta any means sin bai ai ka haiba Amit Shah wahi dune ba ko masidi political party amada dum haina ba potni masi chumbal an madudi subject to the kari haini praja gi mota leire aina masi chummi na traga lali haiba dudi Chumoy, Karihani, Congress to Hibi, BJP can go to any extent. Karihani, CBI case like by ED case like by missing, BJP they have Yahoo Lagadi, Hariba casing to Kari washing machine the Canada Kokpa, Aduna, Congress to BJP, the might on highway, Hariba, my power do, Pangaba, Sikudam, Manavada, Maharashtra, the Ajit Pawar, Karor, Lupa Lising Hundragi, irrigation, the might on among the case lay, Adugamana, Ozigi. Mage NCP do two oga BJP ke ally hoy matung da case ki matang ke further action low gidre adana opposition na dum haidana ko madudi adu ju aikoina BJP na to do power ki dum ke to guni na haibada kasu la loi hariba in the same way kari hani BJP na su Congress po power greedy oya na haibado rajniti gi di samaina hundo hunjin to bose yamna masi common noiba Senebi Amani Haina the Maitona Haige Aduga Adumapu Rajaniti to Wibasi Karigidong to Torino Power Paige and Torimni politics even a Koshu Karihani politics Yogjay Yaudi Basiki main purpose the power to get the Mutani Hadi politics dictionary definition the power Pongaway Dongtani power though a question Raga Prajamang Seva Toba Prajagi Levaki Choko Toranga Ekoi policy program semada khoi yogi haibagi damakta maruiba afaba intention amagi damakta politics yawani aduna power politics tawani maduda kasu aranwa leite madudi BJP na adum haibam thopani maduda thudong attention piningai de oida brain khale yam nungai se ai pamu haibi to da ketang clarify tawjage amaru na hoje ki Imphal Dimapur lambi se pura close tawbunate Hojik chele traffic layaba winger chele Imphal to Guwahati chele Imphal to Dimapur chele ekoi non Manipuri sing handak lai ekoi ge thabak ki khoi farm gi kai gara su maitai gakta ne satre se bangal chali mayang chali Nepali loi chali haribo ko mage ge lobham thokpa kuki sing gi tax lawi naga sing ene sen ge mai ge ta paisa lawi ada Maitai sepangam daba issue sidi larger kasage peace and normalcy maitai ga kuki yana base masi purak tri makai di maitai setpeding amoy maitai set ki hype tari nawai experiment hama hayap to duidana bas ka changmong da sum tholai even maitai ai mi cham ni laidana chief minister masama kangpo pi sepangam raba chatte ba adu raga di praja asmisam security yog daba security lising yori ba chief minister bo chatpangam draga misam maitai di ka bai dong chatpangam godoi no aduna tamona hai se lambi sing se loina hangi
अब तो इम्फाल जिरीबाम हांगी अदी इम्फाल दिमापुर हांगी हजिक चेंद्रीबसे आई ngasai खबर दा हरप पाजरकपदा इम्फाल दिमापुर की नागालैंड सिदा लैंडस्लाइड तौदना निमित 30 मो गाड़ी चेंबे यादे हाइबा वाफम अमदे लै गाड़ी दी एक्सेप्ट मैतै नतबा पंगन खंगदे अमा खंगदे मयांग खंगदे अदुम चेली अदुगी पॉइंट दुम तंग तंगोदा खदं खंगन जनिंग बाय तारे चुमिदा हजिक लंबी हांगदोकपा चलहन बाइबसे से राहुल गांधी दे ओपोजिशन लीडर होइना मा रेस तौबे याय हाइबे याय अदुगी एक्चुअली मसी हांगदोकदरिबा मैतै सिंगु चलहनगदोइसिदि नरेंद्र मोदी अमसो चीफ मिनिस्टर बिरेन हरिबा अदुना मसीगे रेस्पोंसिबिलिटी जे अखोना राहुल गांधी दो थंजिलुबुदुदि लानगनी ना आई दुम तक थमजगे जी सर ngase aroi ba round sai babung na bagi shordi han lakchage babung akoi hande mayam so koi na khanaraga leigre koi BJP sarkar na koi congress da idea hangba wang sing gi mayam so koi khana kre aroi ba da conclusion point oina koi gi national conference de koi tokai khaidok gi wakhalon se leiba adugumba kaino ama khangni masida koi gi congress na alliance story basina hariba tokai khaidok gi wakhalon sida mkhoi ju sogalabra haiba wahang su hange masiga mari lena na koi gi ngasigi topics ga related oina hai tare conclusion point kitang thambiyo babu जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस से हुई लीड तौरी से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला माना चेयरमैन होय माई मचानुपा उमर अब्दुल्ला ना वाइस चेयरमैन होय मोय से मोय निमक यूनियन की मिनिस्टर को होयदना भारत सरकार लेबा ngakpa यावग्रे अदा हौगिबा अखोयना दम थेंगजबदा आइबा नेशनल कॉन्फ्रेंस अमसुंग मागी लीडर सिंगसिना अखोयगे डिवाइसिव होइबा अखोयगे एंटी नेशनल होइबा थबा अमता तौगिबा अखोय थेंगदे मखोय से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बु ngakpa कॉन्स्टिट्यूशन बु करेन इकाय खुमनबा अदुगुंबा पॉलिटिकल पार्टी अमनी अदु मखोयगे विजन दा ngasage कश्मीर से इंडिया दगी खाइदोगा पाकिस्तान दा तिनबा खोपा अदुगी विजन सु लेबिनते मसिदा डिवाइसिव ओय खोली कायना हाइबसिदी जस्ट मसे बीजेपी की प्रोपागेंडा होगनी कहीं मोइन तौरीबा थबक नत्रगा मखोगी मैनिफेस्टो सिदा इंडिया कायगदबा वाफम अमता यावदे ओनली आर्टिकल 370 की वाफम से बीजेपी नबुदी मसी लौथोकपसे हेन इंडिया से यूनाइटेड ओइरे स्टेट अमगी मरक्ता खेनबसे लेतरे यामना करी हैनी यूनाइटेड ओइबा अदुगुंबा लेबा अमनेना दुमाई तौना पुथोई अदुबो ngasagi different point of view kashmiri singi माखोयने हिस्टोरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू दे येंगरगदि मखोगी हाना लेरंबा स्टेटस तो मांगिबदो हंजिननिंगपा अदुगी वफम दो आर्टिकल 370 दो लेरगदि मोगे स्पेशल होइबा स्टेटस मखोगी तोंगानबा कॉन्स्टिट्यूशन लेबा तोंगानबा फ्लैग लेबा मदुगी डिमांड तौबदुबो अखोयना करी हैनी एंटी नेशनल ओय हना हाइबदुदी लानगनी अदुना ओवरऑल ओइना आइना सुम येंगबदा हाइबा पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हजिक इंडियन नेशनल कांग्रेस का चमिनरी पार्टी से याम कन एंटी नेशनल ओयना लौबुदी लानगनी ना तुमाई तौना हाइनेंगे